esas luces. Luces, 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 luces. Íbamos al supermercado, le pedimos bolsa. Bolsa, 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 bolsa. Botamos o chan, todo liso. Liso, 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 liso. Matamos os animais. Animais, 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 animais. Para unha viaxe de 10 minutos, imos no coche. Coche, 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 coche. Cortamos todas as árbores. Árboles, 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 árboles. Fabricamos moitos plásticos. Plásticos, 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 plásticos. Estamos destruindo o planeta. Planeta, 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 planeta. Se non mudamos o noso estilo de vida, poñemos en perigo a vida mesma. A mí non me preocupa que me roben as ideas, senón que non as teñan.
salvaxe non é o que vive na natureza, senón o que a destrúe. A peor ameaza para o noso planeta é a creenza de que alguén o vai salvar.